मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी की डायलॉग ता मिडेंग ताबिरी बापो नो पुतराम नोकचरी ngasi ki thamjari ba dialogue ki topic Eikhoi gi MLA tara Anouba government Sembada Yaoroi Itlf hojik si Eikhoi president rule si chahi ama anirak subona sangdok ki badu February ki tarik tara humdoi da akoi chahi ma chapchana fa dorobani masigi yam matam se laitre hai tare 10 khaba matam se da akoi hojik si PR se Sangdok ke hairabadi sangdok ka tanta sangdoi dre semni se dissolve to gudra ta wedra Anouba lengak semudra semoidra haibagi question me amam lai sidai sidai akoi matam se leitrabana dum ngairaga dum leibide yadamdana akoi gi kaigumba akoi khongthang ama traga wari decision am lobagi matam du oibana question mayam thok matam ni sidai sida government ama Anouba new government se form to gudra haibagi matang sida nainaraga lakpa hujik hujik su koi tarik 13 da February ki tarik 13 sida koi kenop UPF ki wari sanagani habik wafam aduga tarik 13 sida amuk Guwahati da akoi gi BJP ki National General Secretary Organization BL kanona akoi gi Santos na mamanga December ki tarik 13 da kuki gi BJP MLA mayam gi apun ba meeting pangthokra matung da apun ba punna aduda koi MLA ahum di yaw ki de koi Anaba gi maram pira kanda adu amuk ko ani suboina tarik 13 seida punna Guwahati da BJP ki MLA sing pungani habagi wafam mama akoi gi lengak semba ka mari leina na haitari si khongthang si gi marak seida recently ITLF ki maikeri gi kugi gi MLA sing di lengak semba da yawba yaoroi haina koi gi statement thoglakpa aduna swai matang gi lak matam si weda akoi gi lengak si Sema kadra semoidra PR se dum extend tawgadra semba taragana Anouba new formation se laktaragadi kuki MLA sing se makoi yaudradagadi yaudena adugi oirakanda aduna maram oiraga PR sangtorakadori brana jaga karamba mawongda adjust tawrakanda lenga ama semak na baidamakta center na khongthang pairakan habi wahang mayam ama maram de hujik se koi center akoina to be remember akoi ningsing ba yabasi akoi Sarkar ama new government information to ba habasi center ki khutta pura laikibagi mawong sini leadership ki crisis ki amam laikre aduga koi gi separate administration taliba group sidagi makoi gi issue sai tare mayam naina dan la isi matang ki da semba ngamdabagi aduna center na yaraga hekta semba yabagi mawong ama aduga naina raga lakpoi pot sima laku maram na Eikhoi haiba pot si karamaina lakan information si karamba mayonam da lakan habagi pot sima laire adna swai hiram se naina na bidamakta kupna for a comprehensive analysis ngasi ki dialogue ki topic se pukhachabani ngasi ki khana nei na besaro ga bina bai damakta ko gi studio da ujik lengsin da lai birai kai khuna jari ba ngasi ki steam panelist ahum di hana makta da ko gi IMAGI MEIRA gi president ima SUJATA ima taram nokchuri ani subda lengsin biri bese ZUCM gi president oza MEIBON former oza taram nokchuri ahum subda lengsin biri bese THADOU gi leader oza LAMJATHANG oza bu taram nokchuri ahan bagi wina oza MEIBON da lakchige oza lakchige oza Oza se yani oza se am thun hatu tu yosin dang lak pai te oza se tun ai katang second katang please raina ado kai sukai de oza LAMJATHANG ga lakche ge ja kano to ba ngasi gi topic se lakse ra kan da oza akhoi gi MLA tara se government formation to pada Sembada Yaoroi haibagi kano haite strong yamne farm mo be strong ba decision ama ka ITLF lawga thador pa form se laire aduna swai gi matang seida lakadurba political stance akoina kamaini yengba yai masi kari lakpa yai hojik si matam se sangdramdana PR se extend tawgadra assembly dissolve tawgadra lengak semgadra semoidra haitaraga su decision am de lawoi matam se oine matam se am leitre haiba tare adna sidai sida karamaina hojik leiba political stance de ozagi ahan bagi kano se overall di kamai thambiri masi sigi manipur gi legislative assembly da 60 members in Maraksida members tara haitare maruina separate administration manipur kaina na bagi damakta demand to hiba mayam se khona yinga kan sida kamaina yingba yai haitara di if you look into it sigi taragi khaliba voters mayam se masa gi constituency de yinga taradi Zati pum namak suna yawe ba. Chachampur gi Saikot gi MLA khan bada voters da meite yawe po. Yes. THADOU yawe,
loinamag yawe ba suna jati khudingma marak sida moi sina masa masagi community ama affiliation sida thola kan sida moina separate administration demand torok padigi maram duna praja singna adugi du support toraga chahi ani makhai se kapna ba khotna ba irang marak sida torakan sida moina kanna manipur dagi khoi separate oi khre imphal dagi khoi thokre haida kan sida moina se demand torak pane ba adu sigi demand torak pa khudong chaba piba se kari gino hai taradi population exchange ama se that 10 11 adwai da to sampura more da kampupi da meitei population mayam sing se imphal da thamamba imphal da hana le ramba mayam sing se jingda shift to khiba hai tare si het to bodagi moida leverage ama leiba adugi maram duna moi se separate tan ba se eigi aina yeng ba se da sigi pot se MLA sing tarak pa se matung inbadi naron yawe ba UPF ke no yawe ba maram di MLA amagi kaino spouse se nupa se naron oi taradi magi nupa gi consent yaudana khoi se MLA ma oina hana as separate tan thokre nonda hang hodre haigera hairoi ba ima SUJATA su le ta khan se ba manipur praja mayam na khang da do ba mayam se means MLA THADOU moigi pusto ki bas moigi naron mayam sing du amatani haiba se ton haiba ya de ba moina in bane ba adu karigi moigi incompetency moigi failure gi ne ba karigi failure no hai taradi irang ma tho adi moigi constitutional duties moral duties di nakanani mak the peace appeal to raga kapna ba to gonu lang gonu khot kanu hai bai ma hutuda emotional outburst ama da chatlaga political demand room da changsin ba di maram duna khodong cha ba yeng ba adugi duda moina hekta haida di adu to drabadi mayam ne khoi yum mei thagani khot kani haye ba yum mei thaba khot pa gi natte ba constitutional duty ma oina peace and tranquility gidamak te appeal to go do moi gi ba thaune ba adu to de bi da asom da chang ba de gi hojik apan ba ma le ba so admain to du na hojik mayam sina hairi ise constitution gi samvidhan gi matung ina chahi ma 6 months president rule kaino proclamation to ba tara di parliament da both the house hai tare ko upper lower da logani lore yare phare 6 months makhata na chathai gadi muko logani lore yare phare hojik makhata na chahi ma hengyo patara di emergency manipur state manung somewhere any part of the state da lega do ba natra but su election commission of india na election to ba yaroi hai bagi certificate pu hai bane ba si ani se hojik center government na maru ina BJP na thenga do bane ba thengna ga do ba sigi legal complication se kari gumba BJP na sidi makhata na Eikhoi power da lebani na election commission sumoina convince to na election to ba yaroi hai na PR se chathan se hai tar se ba suppose hypothetically manipur praja mayam saw gani ba ado tari another level of conflict mukala gani adu risk to go do ba mande ba adu di sigi se asom sai gi hojik Itlf oiro atei te hojik cooking pi oiro atei te thingba mayam sin noi khange ba popular government is most likely it's coming up adu di soidina lakani haibane ba maram di house dissolve to da bani na adu bu moina kai do ba gi sigi ekhoi gi MLA sing se noi tara se kana anta sarkar simba yaw ba yaroi hai me kari ki tholok puno si se hoji ki hanadi adu sarkar simba yaroi hai taradi moine su hana December tang 3 du da BJP gi legislative party meeting du da Delhi da pangthop da du su tharoi do bune da na adu da yara ga sum da muka to ba kanana kari to ba kanana kari thingba kanana kari hangba
कुकी हाइब मीसिंग से कना कनारा मोइगी फंक्शनिंग स्टाइल से करीरा हाइब से कना आम का भाव ताबा ngамद्रे हजिक से हजिक मोइने सु खंगना खंगना थिंबा ngамोय हाइब से खंगना खंगना तोरंबा ओइबा याइ तोगदबु मारक सिदा misguided youths mayam sing sin na nongmai khulai pairaga Eikhoi di manipur ki tokhaina na bagi separate noina hai hiba me tang tara ni thui da hai hiba separate de Eikhoi na tan ga do bne noina ngamdre hai di phajana surrender to Eikhoi na makhata na thaga do bne hai ba kan sida sigi elements mayam se kiba gi maram oiduna preventive measure ama oina Eikhoi gi oina di Itlf gi oina di kuki zo council gi oina di kuki np oina di yengo ko Eikhoi gi statement se Eikhoi popular government pam de hai rabne seng hai rabne makhata na kari gumba popular government form to ra ga ne MLA sing fal da chatla ga kaino ma assembly attend to ba taradi Eikhoi gi responsibility na te hai ba gi leader mayam duna adu moi gi preventive measure ga or masa masa gi singdok chaningai gi damak ta to bo man ba pot ma leba egi wakhan da di adu gi mayam du hojik di makhata na UPF ga ke no gi meeting ama thole means UPF ke no na MLA su ko gani CSO su ko gani adu kanda adu gi yana rak pai matungina athing ba tham de popular government se maram di India gi against Eikhoi na ngangba toba na tabani na India constitution matung na todaba yadaba gi pot ni na Eikhoi na India constitution wang na Eikhoi kuki macha sing leiban na tabani na upai leitaba da gi maram oidena popular government semba tara di adum chathaga do mal haina adu gumba excuse mayam gi piningai gi adu su kana gi through da UPF ke no gi through da platform da nampu da to haning ba gi mong ma lepa si makhai sing se adum toba tara di Eikhoi manipur chawkhal loi adumaina hana irang kanana to hanba kari gi thokpra adu da mayam sing se conceal to ro adum thamaga achumbo du puthok pangamdana adum to ba tara adi active volcano gumba haing hangjik adum pukhai ga do ba man ba adu gumba leba adu gi maram duna manipur praja mayam na khangba mathau ta ba se gi wakhan da di what exactly kuki haibe se kana kanara kuki haiba manung sida kana kana se manipur gi asengba mira asengba ira thidokpa o kaino ma se clarity ma se handak ki irang gi maram odina thok tarbadi smaina Eikhoi dum chatha tara di anytime chahi manga tarai matung sida adum irang thok ka do ba maleba so swai gi matang sida Eikhoi gi MLA tara no yawa yaroi highway se just preventive measure ama oina civil society na topam thopa yaba to ba yuane e yu wakhan di su group sing se UPF ke no sing se Bharat Sarkar na constitution gi na chahi ama he na piba yade no si toro hai na ta kan si da mu su adum inga do bo male e dumai na uwe ba e dumai tam jage okay oza thank you so much amazon thambiro jana rang ja hor ko de so koi gi emotion na sat ki ba ha ga tra ko gi peace appeal gi makuta political demand na separate administration da makoi su ko gi elected representative sing gi chat ki ba hai tare pulap na si wa form sima lai re aduna hojik lai ba political development si on their side kanona so ko gi Itlf na yarwe na kan hari de 13 da ko gi UPF ke no gi ko gi pham ko ba gi lai ri siket no ngan badne adagi BL Santos na ko Guwahati da BJP MLA sing ani rak supoina December du gi matung da 14 gi matung da mo kaung tu se aduma sida kari development lak pa ya hebe gi pot ma lai re duga lak tai tarahum do gi kauri ba akoi gi keno mi pham am lai duri adu si su lai re aduna marak sidai da akoi gi ngak thok ngana ba hai dare akoi gi kan pano sem bon ozana su hai bi gre kari oina kumbai na jaga kari oina khulai oina sinara kan da sigi maram ji pi ba ya hebe gi manung da ko gi event kano process me am je sumaina processing to ro poina lobu su ya bo pham duma thambi de duna chala iba political development sanari ba pot se kari no hebe ga jobo wa hangam la e aduna ai oza mai bondam lak ji ge oza gi oina disi kara main thambi hujik se yaro su kan na hairi aduga tarik tara hum doi sigi UPF ko keno gi sigi no ngan 14 da amu kaudui ba lakhala ko de ba khongthang si asi alangak se maga mari laina badi oidundana masida yuta sengna kanona center na manipur sta Anouba lenga ama lehalage PR gi handa ki sigi matung da aina sigi matam khra leiringe aten matam di lokhola khongtang udurba na tre harakanda ama nakana ma dagidi yaroi haina makoi in badadum moigi influence at pe post dum uraga la abandana Itlf na moigi boys ora kana yawhaloi habe post ma khongtang sim la idaraga diveda makoi yaw dagdi semoi doribra na taga center na kai decision lorok pe leiba political station change ka main than bini usa SURBALA ngasigi topic asida khona sum yengjabada sum ujabada ade tawlok pi yaba habisi jiki hojik
13 January da moi ki keno ga UPF ki di moi di already shu gi government of India ga agreement makha ma da talk thum to le bani aduna masida ko ni yemi abasi masi government formation gi desu mari le ya idu moi di keno ga UPF di masi government formation matang da di moi gi opinion si piningai le moi na khali moi ni su decide to bo yaroi government formation hai bisi di keno khut leite UPF khut leite ru kuki khut su leite ka masi ma ko clear cut tham che ba masi any community amagi makha leite government formation hai bisi di government gi policy makha da center gi policy makha sakada bani aduna masi da koina sum yeng ya basi koi hujiki lakduri ba January gi 13 da moi gi talk to buduri moi gi formality them gi bitung ina to pichai aduga center su moi da advice to budi ya sing mari irang thok to na ba khot na ba de habia adubu ekoi u da budi ke enona matam amada masi ekoi loina ma ke no di sinna khawni separate administration che kono aduwa hojik di moi na harakani government of India da masi harak ta kan harak bom tanda ekoi gi khuta leite masi di civil organization singi demand ni na moi to bani koi ekoi ne di separate di demand to de na haina khungki gi ne ba ko ke no mata gi da ko ai kanam ta dingsing chog 2024 gi da ahan bane me chene selaga ekoi gi Delhi da ko khiba mayam apun bagi naga maitei kuki MLA sing hai tare aduda adugi hala kan da ekoi gi kuki MLA tara na phongdo ki bo fam se aduma ekoi gi di su matam da su lapse lai 1 year extend to ding mamang da makoi na haiba makoi gi decision da dum endorse to wani habe phongdo ki bo fam amadi adu ne ba adum lakche ge ba do adu su moi lo di endorse to bi hai adubu hojik le ba separate administration gi damak ta di agreement to na ki beleite manipur thugai na basu agreement to na ki beleite ke no su UPF su adubu moi gi demand am khak sum lei jabani adubu hojik le ba government formation matana di moi khut thani de ka oiti maram di moi advice center na lo de ka oide adu BJP national party ni lo ni de ka oide adubu masi irang formation to ba habisi government policy makha sakada bani ta seng na manipur da halak do riba aji budget session mamang the 28 January budget session mamang da government formation lake haragadi hariba lamadu center na ta seng na madu sab ta le pata haragadi moi center ki policy da semakigani ado kai kumba sending daraga cookie singi asonge cookie joe groups na ya opposed to bagi ni high bagi rom da thaido pata haragadi madu government of India ki policy asoi bani lo bata bani kai gna bo hariba policy do kana matan government of India ki the any community influence to biswa yarwa madu government kana mo any community magi influence pata di government of India ki policy fail oire ba ko adu kana ki interest ka kale no adu any community influence to the government of India sakatra ba adu achumba decision di government formation habesti government policy mo khar sakada bani adu ani subadana hariba MLA ta asisu ekoi government formation di yaoroi hai bam ko apo declare to ki blate hoisi demand to ekoi against to de formation to boda ko e plate ha moi policy lei maram di moi opinion pi de ko ekoi yaoroi hai ba adubu government da ko na confusion chalo si government di yaoroi hai bisi kai no bo moi MLA legislature on di lei gine ba ko adubu government ma ko mantri lo do bo pham ne ba government di yaoge di mantri ani hi share lo buta bani madu lo ro ha ga di moi khushi ni adu madu lo madu hojik government formation to bi aro di government form to bi hai adu form to bo ma ko da ki community si kuki jo community na yaw bi aro hai ne ba masi ko confusion chalo si ITLF hai se manipur government le bi hai adu madu government da cabinet bata lo gunu hai bani ba madu da ko na government semi ada rom da hai interpretation to bi yaroi agoi sem bi ai adubu mantri lo gunu hai bani moi ki intention di adu madu ko clear oi se ba aduna masi amale ne adu ITLF na against the Buddha magi opinion magi demand matung ina to jabani mana against to jabani adubu madu da pen de ba me amadu ngang jabadi tunga bani adubu 10 MLAs ya ko na hajening badi 10 MLA gi opinion se ju paudi government formation matan against am for like loksi number 1
लौसे है मरमदी होजिक न्यू गवर्नमेंट लापम तंदा कोई माने मिनिस्टर बाट लौरोय हाइबा अमफो हाइद्री को अदुगा मची मसी अमा लेरे अदुगा अदुदा अमुगा पुलिस अमा लुबा अमना हाइबा टेंस एमएलएस मक्ता नेशनल पार्टी द काबा एमएलए तेरे लेरी का बीजेपी पार्टी दा अदुगी मदुसु गवर्नमेंट यावदबा उजिक मिनिस्टर बाट लौदबा हाबिसिदि पार्टी की डिसीजन लाकदबनी अदु पार्टी डिसीजन लापदा कोइ मंत्री से नि पीरे हारगदि मोय एक्सेप्ट तोबो तोदो तुंगान जबनी पिफम थोपदि मोय पीरकनी पार्टी की डिसीजन चकनी को मोय तरे सु अदु पार्टी अगेंस्ट मोयना लेप्रा लेप्तोबर न कोना लापम तंदो खंगनी हजिदि मोय एडवांस हो यादे पॉलिसी पार्टी बीजेपी पार्टी ना अखोई गवर्नमेंट फॉर्म तोबम तंदा नोकी मिनिस्टर गी अनि से नोई लोगरा लोफम थोपदि पार्टी ने पी नंग मंत्री ओहिदवा मन मंत्री ओहिदवा बाय नेम दा पार्टी ने पिरकनी अदु मुतुंग वसक लोगनी अदु बदा मोय पीरसु वसक लोग रातगा द माय डिवीजन तारे अदु असि सेंट्रल पॉलिसी दे यावदे स्टेट पॉलिसी यावदे तोफम थोपदि स्टेट ना चखिगनी हाबसि नेशनल पार्टी गी नि अदुगा अहुम दो अदुसु मोई वदुसु मोई पार्टी की डायरेक्टिव लाकनी पार्टी दुना कोई मंत्री पियो हाइदरदी पिरोय क्लास पिरो अदुगा बीजेपी पार्टी नसु हाइबो ते अदुदा कोई पार्टी की साइड की मामा मंत्री हाकने पिरक्तदी मोई फंगरोय अदुना गवर्नमेंट हाइबदी न्यू गवर्नमेंट फॉर्म तो भी है को अदु मोई मंत्री फंगदो तुमामने असि क्लियर कट चसेबा कंफ्यूजन चलोइसेबा मोई मंत्री लवे हाइबनेबा अदुना मोय रजिस्ट्रेशन दे दुम लेगनेबको असिम क्लियर कट ओइरे अदुमतमसिदा अखोइना येंगदबसिदि हाइबो लाकदोरिबो न्यू गवर्नमेंट लाकपासिदा अखोइ कंफ्यूजन चलिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अदुगा लेरिबो नेशनल पार्टी ओरिबो इंडिया गवर्नमेंट सिना मणिपुर दा सरकार सेंगुदबदु कहुजि अखोइना उजबदि सेंदि सेंग रोल ऑर्डर दि येंगरोय मणिपुर की लॉ ऑर्डर येंगरोय मोइनिस अखोइ पार्टी की दमकता दका ओइ सेंगबनी हाना हारगदि हारिबो प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ना सेंगरदि होजि मतंग सारबनी अदु बजट सेशन मनुंगदा बजट सेशन ममांग द सेम ताबनी कयगोम सेमहोदब तागदि बजट सेशन मनुंगदा ऑपोजिशन सिंगना लावरकपम तमदा अदु मदुगी सेशन अदुदा डिजॉब तोबा और गवर्नमेंट फॉर्मेशन की सोदा ओपिनियन हंगपम दलो खुमदबि यारोय अदुना मदु खुमनबि दमता कोइ गवर्नमेंट फॉर्मेशन तोरे हाइन खुमबि यानबो सोय तोरकनी कयगोम मदु तौदे खरगदि एकोइ हाउ मनि कनदा मणिपुर दा डिजॉब तोरनी हाबसे कोइ सुम प्रजा की वखलोंदा सुम फावे का मसी क्लियर कट ओइसी अदुना मसी गुंबा लापो मतमसिदा एखोइना मसी कम गवर्नमेंट फॉर्मेशन तौबदिसु एखोइगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन से निबुदी एखोइ कनुगी सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंग अदुना अजुगी एमएलए सिंगसु कोइ यारगदि कोइ कनु तौरगे सेपरेट डिपार्टमेंट हबदि मोय ओपिनियन पिक्युसु यावरबनी अदुबु गवर्नमेंट फॉर्मेशन अगेंस्ट द मोय ओपिनियन पीदे मरमदी मोय नेशनल पार्टी की पार्टी निना मोय पार्टी की हाई कमांड की नॉलेज लौदरगा मोय अगेंस्ट पंक्तो तो बिया देबा अदुबगी खत मोय द फाउंगनी एस एमएलए मा रिप्रेजेंटेटिव ओबिना पार्टी की डायरेक्टिव यावद बिदाइना मसी गवर्नमेंट फॉर्मेशन तो यारोय ना लावबदि यारोय अदुबु मदुना ने मोय जि फाउ लेते इदि गवर्नमेंट फॉर्मेशन तो बदि यारन खाले सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिन पोस्ट बि तोजसनु अदुबु हयु लेदिबा एमएलए सिंगी ओपन ओइबा अको यारोय मिनिस्टर लवरोय हाबिसु हाइद्री अदु मोय ने लौगे हारसु पार्टी ने पीदे फंगोय लौरोय हाइरे जु पीरगदि लौदबि यारोय अदुगा लौदरगा मा अखोइ तौजररोय हाबसु काइदेबको अदुदि अखोइ कोई कोकीजो कम्युनिटी साइड की लौरोय हाइसु मदुगी गवर्नमेंट की अकाइबा अमा होरैते अदुगा कयगुंबा मय फॉर्मेशन तौबा दमदा अखोइ चुराचंपुर अदुगा चंदे कंपोपी रिप्रेजेंट तौरिबा एमएलए सिंगसे मंत्री फो लौरोय तो असु गवर्नमेंट लेगदि मदुगी इंचार्ज ओइना तुआना मिनिस्टर इंचार्ज ओइन तुआन पीजे खरनी अदु अदुम पुथखिबि याय अदुना मसिददि अखोइ क्वाइदा अखोइना खनगदबा मदि मसी ओपोज तौबा तौदु लायोनेबा पॉलिसी दुनेबा गवर्नमेंट पॉलिसी दुनेबा गवर्नमेंट तसेंना मणिपुर सिदा गवर्नमेंट थमलगे हाबगी इंटेंशन से लेरबरा लेरगदि
अटोप कम्युनिटी की एडवाइस लोन दरकार होते नेशनल पार्टी की डिसीजन होना पार्टी है जीपी नंदा लेरे प्राइम से लेरे होम मिनिस्टर मुझे अहम खक डिसीजन लोब मणिपुर तुम कोईना मसी कई करसु जिकी लेरी इरांग से लोसिम यानाबगीदमक्ता एकोई सेंटर न खक तोबदे ngमरो गवर्नमेंट में याउदरी यादे हबगी वखलम चेलगदी इमा इवेंट मियाम अदुगे आईडीपीएस मियाम वारी कम्युनिटी लोल की वारी बम यामने सेटल को मुगा फजन तो गेदी गवर्नमेंट का वेदी 100 बजट सिस्टम में गवर्नमेंट थंबा ने अदुगा थंदरबा अदुगी गवर्नमेंट से तोक्सिनबनी हमने कोई लोबु ताबने ओके थैंक यू सो मच याम नुंगाइजे तसेंगना मरुदी कइनो हाय कांदा कोइगी मखोई से गवर्नमेंट सेंबे याय बट मंत्री लौरोय हाइबे वफम से लेरे दुना मसिगी पीबे पीदबा दैट्स अनदर थिंग बट गवर्नमेंट सेंबे याय वफम से लेरे अदुगा अमदमदा मो अखोइगी आदा सेंटर की बीजेपी के हाई कमांड की डायरेक्टिव मखोइगी याकासु येंगदबिदा हेक्ता कंथोकपा सु ngमोइदबे रूम अमसु लेबेंदना अदवाइदुने एमएलए तरा सेना दुम कुकी एमएलए तरा सेना दुम मखोइगी डायरेक्टिव सु इन्ननबगी रूम अमखक लेबेंदना हेक्ता कोइ सिविल ऑर्गेनाइजेशन अमना सुमान अपोज तरोकपसे खन्नबगी रूम दि लेहिबा पोतुम लेरे अदुगा लोइनना अखोइगी अहानबगी फेस की पार्लियामेंट मिफम सेशन की 28 जनवरी देगा हौदुई बिसैदा वहंग हंग पदा यानबै दमक्ता मसि नंगनब तेन खर मतम से डिसीजन अमा लहौगद्रा हाइबा पोतुमा सेमबगी अदरगा अदरवाइज अखोइगी 356 हाइतारे सीसीगी अमेंडमेंट अदुम पुथोगा अखोइगी मे बी लॉ एंड ऑर्डर बोर्ड्स अमा बोइता थ्रू दिस पीआर से अमुक सांगदोरकद्रा हाइबगी दुम क्वेश्चन दे दुम अनिमक साइड दुम खननंगाय लै हाइतारे आई दम नुंगाय थैंक यू सो मच जानी सुपर राउंड दम लांगतिगे इमा दम लांगतिगे इमा हौजिक लैदिबा फिबम सैदा करमाइन थंबिदि मा फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट से हुजिक कुकी की लैदिबा मगी सिविल ऑर्गेनाइजेशन दे किसु फोंगदोर आईटीएलएफ किसु लैरे स्टैंड हाइतारे मसी से न्यू गवर्नमेंट से मखोई विथ और विदाउट हाइतारे सेमक पे याबे पॉसिबिलिटी दुम लैबंदना सेंटर की खोंगथांग सी तरिकरा मैदे स्वाद गुवाहाटी द उनदुर इमा कमाइन थंबिनि हम मक्तदा कोई विंडो टीवी मूवी मेरी प्रपोजल म्याम द खुलुमजरी अदुगा गसेगी पैनलिस्ट ओना हम ओजा चाय मफमदा सुबला इमागी वखलददी तसेना सरकार स्टेट सरकार फॉर्म तब एनी अखोइना येटपोरो एनी फ्रूट ने येटपोरो मधुगी ऑर्गेनाइजेशन ने येटपोरो मधु रेस्पॉन्सिबिलिटी नते बजो ओजा मबोइना हाइदो अदुना मखोइगी पोचदी यामना अखोइना इंपोर्टेंट ओइना लबमजु थोकतेबको अदुगा सेंगना हाबदा असेंबली से 60 मेंबर्स ने को 60 मेंबर्स टू द ऑपोजिशन की मोय मंगा लेरे अदुगा रिमेनिंग दी सोनाकन की रूलिंग पार्टी की ngantane बनत्रा अदुना मोय तरा ले तो खतारगा जुजु दुम लेहौरिबा 44 अमदी लेखिदरे लेखिदबा पोट माइगी केंद्र दो दुम मसी दुम लेरी सिने मोय एमएलए याउद्रगा सुनत्रा अदु कैसु केनु तोंग दिसने नोमतन कनामतन माइगी मफम दुगी केंद्र दुगी कनाम गुंबा एनी वोटर अमदन वरो कनी कनानो मनसु केम तो बोलेतेबा कोई एमएलए लेतेना अदुना मरम ओइरगा हाइबा पोट हुजिकी सरकार सेम्बसिददी मखोइगी एमएलए याउबा याउदबा कुकी एमएलए हाइना सुखुदी लोबिया देबा स्टेट सिदा कोई मणिपुर स्टेट सिकी मेंबर मोय हुमफुलै हुमफुदा ब लेकितरे यखै मापल लै अदु ऑपोजिशन मंगा रूलिंग द मोय 44 54 नेबा अदु 54 दुदा तारा खकना कनो तोखरगा अतै मेजॉरिटी ओहरिबा मोयना दुम फॉर्म तोबदा केसु काई देबा अदु हुजि ओजाना सु हाइगि दम मोयगी लीडरशिप लौनी लौरो हाबे बने सरकार की फॉर्म तोबदा मोय अदुगी डिपेंड तौदे मोयगी लैंग्वेज टुना ने ओजाना जे हाइदु सुनात्रा मोयगी लैंग्वेज टुना हारपगी वानेबा स गवर्नमेंट नि सेमजो अखोइदि यालो हाबने बा दुदि गवर्नमेंट दुदि कैबिनेट मोय ट्रेन थोइने ओइदोनि मिनिस्टर ट्रेन थोइने ना सीएम हाखनि मोयना दुम डिसाइड तौदुनेबा अदुना हुजि मोय एमएलए ओइने दि लोय लेनरि दुनेबको अदुदना दुगुंबगी पोतसु दुम पॉजिटिव ओइने सु लोबे अदुना सी तौगेना खलगदि सेंगना इना दुम हाइरगा सु लेबा होय सेंटर की सु या मथौदांग ओइ मरमदि मोय डबल इंजिन सरकार नि ना सेंटर स्टेट पार्टी चमानना पुनबनि ना को अदुना मसेस्ता हाइरे हाइरक मरमदि स्टेट सिदा लेसे मोय कुकी खक्तन हेड नतेबा नत्रा अतै रिलीजन म्याम ले ममोय की लेरी अदुरेगी अतोप मैतै पंगल की लेरी अदुना अदुगी सिगी पोसिदा करिगुंबा सुमाइना मोयना ngamna chatlaga ngasi bawtasu wari khuding maki hoi moina hairam dabdi khangde media da kaidadi MLA tara sina problem oraga sarkar sem dabigi style da sum thamak pa moi MLA myam gi ko adu poto kasu yaro haba matamda masi khana bana maitai ga kaino ga kuki ga khanara ga su leiba praja myam ma leiriba mayam
मैम लेरिबा फुरुप मैम नेपाली की लेरी अदुरगी कोई रिलीजन मैम अमा तिल्लगा लेरिबा स्टेट ने बसे सही स्टेट रिलीजन अमा खंगा अदुमाइना हायरगा अतै मैम दुना प्रजा मैम ताली थोकद्राबा सोयदना दुम फुगाइना बमदि लाने बकैनोदि खांगबा याबा खांगनारे सिचुएशन दुगी कन मतुंग इनने हायदना लेनदना लेरे हुजि इचानुपा माइकेल हुजि दुम लाइसिनी लेमिनेसिनी अदुना मसिदि मोय खरा दुगी हुजि हायरिबा मिसे अखोइनासु खंगगा लेरे केनो करिनो यूपीएफ कइनो खोइना खंगी आईटीएल काइसे अखोइ सेंगना सोना कंदा हायरगदि अखोइगी लेरिबा ऑर्गेनाइजेशन अचोबसिंग अदुगी स्टाइल गुंबनेबा फोटो काइदो अदुइ तादि अखोइ सोना कंदा मैम दुना अदुगुंबा तौरगदि पॉजिटिव नेगेटिव तो लोइ चननेबा अदुना अदुगुंबगी वखलदा अखोइना मदु लौबो मथौ तादे आइगी कॉन्स्टिट्यूएंसी आइगी स्टेट की कनो तौजबदि अदुगी मोइ वैल्यू याम इंपोर्टेंट पिभम थौतेबा अदुना आइना हाइजेगेबा रिक्वेस्ट लेरिबा रिमेनिंग एमएलए सिंगसिना चप चाबा फिरेब अमा सेंटर का वै सनरगा सरकार सेंबी होरो नत्रगदि 28 जनवरी देगी ओंगनि मोइ सेक्शन दो बजेट की अदुइ मतम दुदा प्रॉब्लम लाकदबनिना अदुना स्माइना क्लियर कट अमा वरी सनबा मथौ तायबा मोइदसु नतदि मोइना अदु मतम दुदा माना हुजिकी मेथा 2023 की तौग्रे हाइदना सु मोइ 12 13 द माइना हाइग्रे हाइदना सु हाइग्रे हाबदुसु मतम दुदा म्यामना खनबिसि अफबगी सिम्फेटी दोइना असमोय मोइ द प्रेशर ओरंगनी अदु ओरंगनी लोय मंगसी बौता खोइ मोइना मेंबर असेंबली की मेंबर मोइना एमएलए मोइना अखोइना नेगेटिव पॉइंट सुंगा ngang मोइदा अदो हुजिति हाइबे वादने सुमसुम मोइगी ड्रामा सिने हेंजलागदी मोइ खरगी दमक्ता मियाम पुनम हिंबे यारो हाबेगी खुंफम लागदी सरकार सेमदबा हाबेसे अखोइ बेते खक्तगी नति प्रॉब्लम ओइदुइसे सेंगना रो माबोइसु ओइदुनि नत्रा मैते पांगजु ओइदुनि लोय लेमिनरिबा कम्युनिटी म्यामसिगी प्रॉब्लम नेबा अदो तारि म्यामसिगी अपुनबा वॉइस लागदी मोइना कनो तौबो यागद्रा हाबनिदा अदुना यामना अदुना आइगी रिक्वेस्ट ति आइगी लेमिनरिबा फुरु इचा इरेचा पुनमकना गवर्नमेंट सेमबा हाबसिदा खरा हाइरिबा मोइगी ऑर्गेनाइजेशन अनि ओहुम मरी मंगासिना सिंगमना चलनगद्रा हाबा क्वेश्चन अमा ई प्रजा म्यामदा हंगनिंगेबा को अदुना मसी अखोइना सुम ताबा याबा हाइबा याबा खनबा याबा सुम खललाए अदो मोइगी ओइरो पारवैदबदा सुम तौ लेदना सेंगना हादे नेशन की तौबा मतमदा अदुम अखोइ अंकल मुइबा कनो तौरगा दुम तालिदुरी सरकार दा तांगदा पोतुबु प्रजा म्यामदा सुमाइना बर्डन पीरा तौने हारगदी यामना दुदी आइन की थोंदसु अराम थबकनेबा अदुना मरम ओइरगा सुब्लाइगी वखलददी लैरिबा पोसे मोइ सेमकपगी अदुम लंबीज लेबे आइ अदुगा लेमिनरिबा हुजि रिमेनिंग लेहौरिबा एमएलए सिंगसु सैक्रिफाइस खरा दरकार ओइ अखोइना खंडक खरा मीडिया दा कइदा उबदा मतम कुइरे मोइ मसेन की सैक्रिफाइस याउदबसे सि सैक्रिफाइस अमा तौरगा मथौदांग फजना तोहनबा अमको मसी याम दरकार नि नत्रगदी प्रजा की वॉइस आइबसे पुलम अपुनबगी प्रजा की वॉइस लापब तारगदी लैरिबा एमएलए लेमहौरिबसु हयें प्रॉब्लम थोलकनेबा मरमदी सी सेंगना मैतै पांगन गिसु ओइदुइनी अखोइसु ओइदुइनी नागागिसु ओइदुइनी थादोगिसु ओइदुइनी नसाइ माइकेलना हाइदुइनी मोरे रोम दा कोइ मैतै मयाम अमा लागा सिदा लैबगिसु मोइसु बोर्डनी मोइसु राइटनी मोइ खतगी एमएलए नतेबा दुदी मणिपुर सिमगी एमएलए ngataनेबा अदु माइ माइगी मफम दु कोल बगी तो बवानेबा अदुगा अखोइ एमएलए ना सुम हाइबगिसु अर्थ थोंते मणिपुर पुंबगी एमएलए ngataनेबा मोलोइम अदुना मरम ओइरगा आइगी हाइनिंग बोती सेइसदा मोइगी लैरिबा हुजिकी हाइनरिबा 14 जनवरी दा संतोष गुवाहाटी उनने हाइबसिदा फाइनली डिसीजन अब लौबी हौदबा तारगदी मसी पुनमकसे अपुनबगी वॉइस ओइना दुम लाकने सिनेबा ai lakane ba lakta bu suya roi ba maram di masai da khana ki ba kho oraga su government ama sema adu dis government do he maitai government haiduri bra ba adu ta di atopa fruit myam gi moi gi he budget lo roi dra ba adu di akhoi so mu saura ne ba sarkar se adu gi voice bok laumina si yarak taragadi irei chale mine myam da laumina si yarak taragadi adu gi su tongam ba malakane ba adu na maram oiraga maduri ya ga da ba pot nate aduna moisu gyan taraga semalu fazana aduga moin apamba pamda bodo fazana wari sana halu oiro debada moi kharana organization kharana moi gi science sin dana mi amana organization mangai gi sign taw leraga sum kanoni kan dhap dharang taw bodo hemalle hai pot su ai hai ge moida baram di moi gi irei chada mayam wa ba khoi media da ugre nahan makta da akhoi adum hairak ba kholak ba mayam ba le khoi su wa dana le sumai sumai taw dana adudagi aina mu sauning sin hoji le ba pya da president rules na su hai ba tawrai ba je ko tu kari no ba ITF kari no ba moi gi mathak ta kari gi damak ta kai no to bongam dri no ba keno duga UPF ka to moi na tro su extend to biar oi to sangdong da ka hai nei mem moi ga rule and regulation moi na pina ki order to am ta chalak ta ba ngasi bok ta ngasi gi lei ri ba government na su wa am ta hai bangam dri kai gi no ba moi na thaning ba kai no thadu la ga sum yara lei se kai gi no ba si bus hai ba mang taw da bai ne ba ai nang hanjan jan hai ba do macha du na lam hele hai ra ga su sum hele lei bu do nang na hai po to ya de hai ba gi khongdang khara su changjal lo ba
सुतौ तौ देबा अदुन नत्रो हंदक साइटोंदा कैदा काथरै तौरै मैम दो फगल हारि नहान गवर्नर दो नुमि हमनि की वाइट पेपर की थानरुएना दिल्ली चे ले में 9 कनो दुदा सैटरडे दुदा फ्राइडे दुदा अदुने बतौरिसे अदुना मसीदी सेंटर की प्लान ता सेंग चाउनो इन्वॉल्व तौरे हबसे मोदी अमसुंग अमिसा की खुद लोय लेबा गातने खुदिमक से सी ड्रामा नेबा अदुदै यारा चटपगी नेबा खोइगी एमएलए लेरिबम याम दा खोइना साउजरी सिसु तौरेबा पोट नाम से लोम खंगनरे प्रजा खोइना बु खंगागदी फम्मीबा मोय मनुंगी थियोरी खंगीबा मोय म्याम नदि केदबा खंगोय दुनो बेहेना अदोले सुम खोइ याना चखिद्रा हैबनिदा सानाबसी हेमले हायु हायबसे सु हाइदेबा मसी तौरे सु हाइबा पोचु करिनोबा मोय नत्रो असेंबली तो मोय म्याम तक्सन बा लौगिबा पोतो सांगदोरकबैस वा हाइबा ngamde नत्रो अखोइदि सस्पेंड थांबिराबनि असेंबली चंग यादमनि हाइदना नुंगाइना मोयदि हुजि सस्पेंड एमएलए ओइ लैदले लैरे वहाई हम तब मोयना ngang सकदब ngang दे खोइना सिदा डिस्कशन खरा ngang कुमधरागा डिस्कशन वाकन कन ngangi गुम्बा खोइदि nganingदना ngang मनते अफब थबक तौ खोइसु मतम यामांग जादि सिदा लापा गाइसे बदुबु अखोइदि हिंदे यादब तुंगी फ्यूचर इचाइसु म्याम लैबनिना अखोइगि ngasi सि पिबम लैरगदि ai इचाइसु सिंदुदे हय करि पिबम ता हौगदगे हाबेगि ngasi अखोइ खोलाउजे थोब वादनेबा अखोइगि डेमोक्रेसी दो चटल मनुने मी अमर हैंडल तौरगा खोइ लैरमोबा खोइसु ब्रिटिश सरकार की पानबेगी टाइपता मतमदुदा वांगांग बेदेन तौबुदु अदु नतेदना हुजि अखोइ अपुन मणिपुर लैरिबा इंडिया से डेमोक्रेसी में मखादा लो हिंदरी गातनी अदु अखोइगी राइना सुमत के दुदि यारोइदना नट्रोइन हाइसे अदु सुमोय खरगी दमक्ता अदु अखोइगी लैरिबा मयामदुदा अदुमाइना तौरगे खलोने नहाना फागे पुनगे हरकनेबा नट्रो हाइरोइद्रा हरकद्रा हाइरो नोइसु खलोबा अखोइगी लैरिबा लेबानिंग बसिंगुना हाइरोबा मतमददि फागे ग पुनगे ग तौरकनेबा नदुगा ngasiगि करिगी तौद्रिनोबा मोइदना ngasi अखोइगी सिगी पोसे कोकोमिना रो अमुकोनो रो फोक्स नो रो ngangam तादि नाना मदुगी कन्वेनर कनानो मदुगी प्रेसिडेंट कनानो सेक्रेटरी कनानो ना ओजा बाबा कोखलनेबा कोखलोइद्रो अदुगा मोइगी ना सहिसरा अदुइ तादे खोइ यामना लॉजिकली कनाना कम सपोर्ट तबुनो दो खंगबा नत्रो खोइ अदुने बाइन हाइसे अदुना मरम ओइरगा मसी पुनमक्से तहोलोइगे तहलगे हाइबसे अखोइगी लैरिबा ओजानाबुदि सेंटर की मखुत याम लै अदु अखोइ स्टेट की लैरिबा एमएलए हुजिकी लैरिबा म्याम से मसीगी यामना स्ट्रांग ओइबा मथौ तायबा नंगी स्टेट इन साना सेमजगदमनेबा मीना मतेंग पांगनगदमनेबा डबल इंजिन हाइसे आइगी स्टेट टू द फजन आइना पाला मतुंग दुदा अवापदो माइगी सेंटर दुना समजलहनगदमनेबा अदुना नत्रो सेंट्रल फोर्स म्याम मतेंग निदना आर्टिकल 355 चलाइबदा नत्रो क्याम थादरके अदुगी का रेस्पॉन्सिबल अदुगी पॉजिटिव पॉइंट कई फंगगे खोइदा हेरासमेंट पीबसदि हेन कई फंगगेबा ngasi अखोइना नेशनल हाईवे चटके हाइरानी अदुसु यादे थिंगनी वादनि मोइन ऑर्डर दा हांगे हाबदि चटके हाबदि केसु ngamde फ्री ओइना चपा ngamde सिम्याम से करिगिनोबा अदुसु कोतुदुना अदुम हाइरा लेबेगी हंदक नतन त्रो कल मालन थोंगाम की तौरिबो पोतो मियें खंदा शांति पौजे लापद बोक्ता अदु थादोरपदो मोइना येपगा आंगानो पुरे लाइदुनेबा अदुना यामदा खोइगी तौरिबो पोसे लोइबा खंगमनिना मसी डिफेंस तौगे हादि आइना थोगा नंगदा थो तौबंग मोय हुजी मोइगी कनोदा रूलिंग दा लेरिबा एमएलए सिंसे नाइतन देली चेलिबा सिंसे सिना एक्जेक्टली point to point wari sanaraga firep ama loba kanda khoi thabuk lot pangani moina firep lodingai di moina haji karing ge khona sina phana law su kanu to su kana roeba aduna moi very important di moi leiri bo hiji ruling da leiri bo moi MLA sin gi very important neba moina neba heng phare ne moi se Guwahati gi 14 to famina roba adu fix and final decision longna thoro la oba adu tari moi adum hanjana ka gi nebo jai na haise nata bani na moi ngasi khoi na ngang de moi sawi akhoi di seng na da पेलक तबदि वॉइस लापन खोइ मिहुने थागत खरग नोइना सुमाइ सुम लेरगदि कमाइ हिंदुइनो हाइबगिनेबा अदुना मसी लोइमक की कनोनी अदुगा आइगिदि मसी गवर्नमेंट सेम्बा हाइबसे स्टेट सिम मणिपुर की गवर्नमेंट नि अदुना लेमिनरिबा फुरुप म्यामनसु मसी प्रजा म्यामनसु वखल खनबा मतम ओइ हाइरिबा खरसना तवरगा खोइ म्यामसे मी खुजो लाख मंगाना लाख कनोसिन नमदहन दोरिब्रा हाइबा क्वेश्चन अमा हंगबा मथौ तारेबा खोइ अखोइगी 15 लमा लैरे अतोप कम्युनिटी म्यामदा को लाख कुन कुंथ्रा से मोइना नमदर लै दोरिब्रा हाइबा मखोइसु वॉइस अमा थोप मथौ तारेबा अदुना अपुनबेगी वॉइस ना पांगल ओइगनी सेंटर सु खोइ एमएलए ना तौद्रे हारगा सु अदुगी पोजीशन अमा खोइ लेमिनरिबा म्यामदा लौमिनबा मथौ ताय ओके थैंक यू सो मच याम फजना मरिक चुमनै मान थंबिरे लैनाक सेमबगी अखोइगी कनोसी सेंटर की खुट लैखरे हाइना कोइना उरगा सु स्टेट की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंगी रोल से सुकी मतिक चावे सस्पेंडेड एनिमेशन द लै थमगी बदै मोय पुराना पैसिव ओइना
केमता एसर्टिव ओइने चुपलुपगा लैखिबा सिदेगी मयामना पेनदना डिस्कशन की फोरम सिंगदा स्कॉलर सिंगना माई तोंगानबा मोद फोंदोक मतमना मखोई कदौरगा लैरेबा वहंग से दुम हंगका लाकपन मखोगी साइट के तहुम थुक पोक्सी याम एसर्टिव ओइने तौदबगी पोसिमदे अहोबा अमा ओइरगा दुम लैरे अदुगा लोइना कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग करिगिदमक्ता असिगुंबा कनो सिंग सी मखोगी यामना ऑथोरिटेरियन ओइबा हाइतारे सेम अखोई यावबो यारोय कैन हाइबा लाइक ITLF ना हाइरकपा अदुगा तारिक अखोगी तारुकतेसु कुगी जो काउंसिल ना अदुगा तारिक तरेतसु अखोगी कोटुना MLA तरा से यावबो यारोय कैन थोकिबसु मयाममसु लैरमने हाइतारे दुसे स्ट्रिंजेंट एक्शन अमता लखतबगी एंड बिफोर दिस सिगी ममांगसु इवेंट मयामम लैखरे असिगी पोसिम से दुम लैरे करिगिदमक्ता तौदे हाइबे पोसिम लैरे गवर्नमेंट की साइड की सिसु अचोकबो क्वेश्चन अमनी अदai ओजा लमजाथांग दम लाक्तेगे ओजा ओजा MEIBOन ममांग दा खोगी अहानबा गिराउंड हाइलाइट तौबिखिबददी अखोई नसाइगी कनोगी तारीख 13 केनोगा UPF की मोगी मीटिंग अमसु लैरे सिदैसिदा थोइदोकना गवर्नमेंट फॉर्मेशन तौबदा मोगी इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट लैरे हाइबे वफम सिदि लैरे दुदा अमा खक्तंग सिदा आइना पॉइंट अमा खक्तंग सिदा रिलेट तौरगो जा लाक्सनिंग बिसुजा हुजिकसे अखोई नसाइगी अहानबगी MHA ना कौबगी मतम सिदा अखोगी सु से लैब से लैरि मतम सिदा अदुगा 2025 लैब्स लेरिंगे मतम सिदा मखोई अदम सुगी मोगी अपामबदो मोई एंडोर्स तौगनी मोगी डिमांड ओइना दम हाइबनी अदो 2025 की सेप्टेम्बर 4 दामो फॉर 1 year एक्सटेंड तौखरे सिगी सिदैसदा अदम मोइदे यावरिबा कोई पॉइंटिंग से टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सिंग काय हलोय ngakani हाइबगी पॉइंट से तुम सिदा तुम मसी स्टिक तौरगा यावबनी अदुना ngasai panbigi ro jana hekta makoina yaro hena yaponte tara sisu state ki makoi gi BJP ki leader ki center ki makoi gi directive su infam tho e adusu makoi gi yaka su yengada bai room ma laibani dana haibi wafam su thambi ki baduna adudi ngasai sigi yana basim su yaram dana suna sigi good term sida si yaragadi makoina yaragadi akoi su sem dum yare kaina MLA sing du hai tare makoi gi sumaina ga lakpa ya bagi akoi gi ma uba ya bra swai gi perspective se di moi yawba mu sum yaw da bai matang se kamai thambi ninga ja Sigi Hozik MLA Taragi controlling authority haitare Prajanara Prajadu Haibu people do Kanara identify to Seba. Who are the public? Let's try to identify. So Swai Matang Sida Yamad Haidi Ma Yada Bama Yadi Ma Adum Lantoga Karino to report say Kano proxies of proxies haina adum lehim mastermind kanara engine driver kanara haibese ubai ngamdaba pot ama se sagat leba so hojik the last UPF ga keno da su group da kaino tareba UPF ga keno se government of India ga government of Manipur ga moina policy ama same ba kari policy no Manipur Kaiba Yaoroi haiba policy neba adugi September tang mari du da moina agreement ama inareba ko adugi agreement du su agreement du neba adugi sugi agreement du Indian government ki policy neba adugi policy du na Manipur Kaiba Yaoroi haina moina policy ma same rabani na first round of meeting moi chat pa matamda adugi policy du na Indian government current policy ni na aduna Manipur Kaiba Yaoroi separate union territory adu dasing se piro habe je moi masamak na su UPF ke no ki statement da pothora eba now hozik se praja hai tare adu da thaja ba praja adu da subscribe to hiba mi sing du da Manipur macha Indian macha ni haiba mi sing du da ta hoina hozik yamna question hangba ya ba pot se karino hai tar adi Manipur Kaiba Yaoroi haina noina thagaliba mayamna haina akhoi Indian law gi ingani haina noina hozik akhoi gi thagaliba MLA singna popular government semba Yaba Yaoroi haitaradi resign to haiba na phatro karigi edu pothok tabra adu MLA singna su ai constitutional duty ma pangthop pangam darba taradi ai resign haina karigi moi piba ngam tabra Siguma mayam sing se kari hai sera sigi kuki haiba subscribe to hiba mi sing gi sana ba pot ne ba ko ware ta ba khang ba ware ba ji push back soidana lakani ba praja gi marak ta su hojik ITLF haiba hojik MLA tara ne haina akoina tholiba kuki ne haina akoina blanket to ba su amuka hangdok patara di mar yawe mar
kuki yawe zomi yawe mizo yawe thadou yawe ba akhoi na blanket da kuki oina thon ba se sigi marak se da thadou na akhoi manipur kai ba thaja de pam so pam de akhoi mitop su pam de akhoi mitop khandop so thing ba tham de hai ne akhoi sida la kan sida meite oiro naga oiro anybody manipuri homi se akhoi masen ya na ba purak se peaceful coexistence community understand to se hai na akhoi la kan sida kanana thing je kanam ta thing de ba adomain to du na mizo macha cho champura ta ba adomain to du na mar macha ferzol da ta ba ko adomain to du na zomi cho champura ta ba mem se tholo oba thona leina adu thola kan se noi voice le gani ba to godo bu Indian government na armed group sing se militant group sing se legitimize to bodagi problem ne ba ngasi se meite society sing su hoji lal hoba mayam sing sina adum statement to ga meite CSO du to ba yaroi ada to ba yar adum thok pataradi then adu ki problem ti loiba nai roi ba adu kumba di som side di at least to de ba adu itara di Indian state ki failure ne ba masa ki constitutional rights ama pau se kaino to kaino assert to ba ngamdre ba if Indian samvidhan se khoi manipur da chatna ba yadar ba di akhoi Indian macha seng ba oibra na khoi khang se ba manipur ki damak ta 11 rak suba PR thame khwai de highest ne adu 11 times suba tare khoi manipur ki damak ta Indian ki samvidhan se chana da ba oi tara di hai ne khoi thok pa khan ba mathau tai amuka sisu so admain to du na hoji ki se som sa gi 10 MLAs khoi gi adu chingi communities non naga tribal mayam singi modus operandi tare hai tare moina moi se society se tripod na ran to hai bene ba camera stand ahum gumba gi type tripod na adu karino hai tare amana kukizo council amana asom side da MLS amana asom side da UPF ke no se ahum sina moi se society se ngai hai ba adu di UPS kai no gi kukizo council na sarkar Sembada Yaoroi hai re MLA ga kai no gi UPF ke no gi stand karino CSO singdu nampu da force da accept to hange hai ba gira Guwahati da meeting pang thok pa se so adman to na moi internal manung masin sina district ta trup manung sida district ani khatang sida problem irang khetang disturb oi ba gi maram oi dun adu entire whole district na te ko akhoi manipur 30 lakhs population 3 million population sing se akhoi gi fundamental rights constitutional rights se ko enjoy to ba ngam de ba se kari gi no se Indian state ki failure ama lae ba akhoi bab ta min na se so hojing ai na question ama thamgat ninge kari question no hai ta ra di hojik 10 MLA se naron gi mihut ngak tane prajana su yaning draba su yabagum to na thagat pi re yare phare maram di ticket distribution dagi national party dagi ma pambagi nominate to ra consider moi thagat leba BJP da che ire si Benjamin Mate se MP da thagat piro ai na UPF ZRN na igani ama duman to ngak tane sidi open secret ne ba sidi adu to ra consider kai thokke hai tar adi prajan su upai leite bagi ruling government na armed group legitimize to bani na upai leite badi yare phare nu idum na thok to ro khoi vote su thadar ro ai na pithok ba pithok consider MLA ka re mu yare phare Chingerong da Manipur Assembly da live lakpa hore adu isi da kari to ge tu yunga meite na ne adu da ne biren na ne chief minister na ne khoi gi chingi budget se loi namak cha thok pi khre pi dre hai na hai ra kanza prajana thaja ba tu yunga forest ne khoi myam yeng thi ba gi ya da ba gi tan thok hi ne tu yunga du victor du da hai ba mayam sing se sijina ra ka holai na sijina ra kan chi da praja sing se instigate to ra kan sing se da praja sing se praja to praja se khatna re ba ji khatna ra kan chi da kari to kari ka na ba phangge ka su phangde hoji MLA amuka oigani moi hai hang chi MLA lakani election amu khatna gani na ron na sen adu moi na amu ka pamba du pi gani ko moi amu thagat khani ba praja na su yare phade yang de bu ka hai gani ba so basically Manipur di kai roi but
manipur manu adum disturb to ba mayam singi elements mayam sing se bharat sarkar na adum yokhalaga adum legitimize to raga adum kari hai sara encourage motivate dum to ba sini khoi gi future of manipur se da mangi ba so now hoji clear cut policy ama khoi gi government na simbi du na road map phejang install to bi raga kaino to ho bi dradi yamna problem le ga ni ba hoji di hanadi ei sing na hai jage egi analysis ne zomi hairo moi gi zra le jai masa gi lal ho ba adu gi di su pa me extension mar hairo hpcd le adu moi su naron lebin na su extension pa me cookie hairo more than 40 uses group su pa me hanadi moi gi su da kari common goal hai tare common agenda ne ko state assembly leina su do extend to ba ya da bagi center na resign to han khre resign to ra kan da su hap chin bi khre su extend to ra kan da tampak de sum da fazana control to ro hai control to lang han dre reverse gel lo re ya pare su se bani pu kai hai re pare yeng se ba to ri ba unfolding events mayam sing se yeng akan sida hajik moi se sudu pangkrabani na hoji KZC Kukizo Council hairo Itlf hayo sida zomi council se zomi sing se yaw de pa zomi sing sida hai tara di MLA se ani ne thanlon ga chochampur ne zomi yaba se mar hai tara di timpai muk du ne aduga atei tare se kuki subscriber hai tara kuki zomi mar se MLA homne adu se pumlap loina mak moi ge marak se da lamjen hojik chen hai do re ba akhoi kana na kampo pi na mantri ma phanga di champur mantri ma phang di champur manu da kana na phangani hai ba moi ma sen adum to na rakan ya han na di phang da bani na meitei na khoi bu mantri pi de hai na saw di punsin bai wa ne su ke ne ga je da kakhat ba gi punsin bai wa de adu ma yam du le tra bani na hojik se Manipur people of Manipur are watching you noina events do create to raga irang gi instigate to raga conspire to raga noi irang se turbung dagi thohalaga Manipur mayam se mai chang han bane noi gi lila se the people of Manipur are watching you conspire to hi ba mayam se noi kamai na exit to gni moi hojik to pham khang na le ba khoi su khangi khang bang lam da ka je khoi su push back to raga ni ba adumai na ai na di ujai so basically hojik ki to ri ba pot mayam sing se problem se kanada tage hai tara di cookie haiba mi du kana no khoi na thido pa mathau tai cookie da tai ba what is cookie who is cookie Manipur da cookie kana no Manipur da aseng ba cookie kana ra aseng da ba cookie kana ra cookie haiba je khoi na phajana nei na ra understand ba hap tam ta de nei phau budi irang se loiba nai roi haiba je 8 mai tham je thank you so much akogi irang ngasibu thohan bada instigate tohan bada akogi ama chawko measure ro lawri ba kugi je kana noi se phajana akoi identify to thoksi hebani phajana masa khangdoksi haiba posim leire duga Indian state ki akogi failure ma leire loina na akogi armed group sing legitimize to wasiga Manipur se kaidra maksu amadagi mukak manung je otlaga koi kaksa bisara kanda yamna chawot na ba mawong da adumak kaidra ka so masigi posing solve to dragadi will continue to exist aba wafam sima leire aduna ai kano da ozamai bondam lakti ke oza akoi ge mo anak pada tarik tara mari sida Guwahati gi mi phama ma kawbagi se leibani na adu center gi CM ge ozana so thambi gi mang da mo adum CM gi adum yaba pot ni adu semak dragadi haibagi post aduna PRC loigado matam jisu yamdre aduna se decision am lahogi haida aten matam se lawduini aduna nakna tarik tara mari se kausilak pasida khongthang si adum center na PRC dum laktho kanda state lengak thamage kaina khanba dugi approach ta tauba adumani yengba yabra natri hara kanda adum election chu lairi adu hujik lairi situation chu lairi sida yenga lenga ama mung sidam ten khra matam sida thamhogdragadi matam se laitramdana makoi gi mingcha thigedra handi ko gi BJP gi mingcha thigedra kana adwai da hena focus pira kanda ka torok to manbra kamai thambi ngi sa ai tan tan thamrage kanu ke 14 January de Guwahati da phong du risa sida masida khangani akoi government of India India government
asigi thamoi sengba sengdaba haibisi masi numit khangani kaigino ina masi khangani haibisi bu kawreba meeting asida akoi thamoi sengna akoi government pamragadi government se tasing thamlage na khalma taragadi haiba meeting aduda kaisu hainge da kawide Eikhoi government permission tawrani haiba moida advice longe da kawide moigi directive ti khoi tawrani noi achima ani shubadana ta senda peaceful oiba government si peaceful oiba amaka thamlaga aw tawgera di masi mamangda kana gumba sida hojik lediba buffer zone si len mi aroi new government lakpani na aduga free movement ohimba tabani habisi instruction pi batabani aduga asigi against the kana amatna party directive suni government directive suni na any MLA party the national party le objection to be number 1 ke gamba masida CSO singsina masigi against the laraba India government ki policy the laraba aduga government against to raba CSO miam athu bom tamda central excel lawani haiba ma ka aduga ke gamba government of India ga su to noiba UPF ke no sisu masi ke gamba masigi government policy form to na bra masigi disturbance piraba hariba singsi instruction si indrawa no matakte excel logani haiba directive si piraba ta sena manipur da peace oiba afabo government of India na thamba pami he koi pajamiam low seba ke government masing directive si pi da vida masi problem leiri haina ye thoaba di moi thamoi sing di habi se koi low buta bane manipur da leiriba issue sida moi involvement leitre habi se koi leire habi se koi low buta bane ke goma asai in habido directive to government formation to rani adu masigi against la from koi government against labelina ekoi civil organization sing alro full of thokani aduga keno suda labisi jo against to raba koi no issue se koi another extent to have asingumba ta sengba state amagi government form to bada yerakpa myam sibu against the national party amagi directive aduga national government gi directive piwa against to hoi silone na ta sena madu 14 gi mamang sida numi asida lebraba adudi manipur sida center na koi pajam yamna center yaung guda mal chinari se masi kokne ba kai gomba masi hyderabad government some formation gi yaudra aduga free movement sum lehan to handra buffer zone sum lehalaba haiba against the mission da against ki center excel logdra adudi ma akhoi scenery sum thajabe yare ba ko aduna masi purma asigi final decision se 14 January da ta sena state government aduga party national BJP party the national government decision se ta sena India gi damak ta khalagadi aduga state amani na khalagadi achum decision se 14 numits da lawrani na khali kai masi lawbam dadi mokhoi akhoi manipur pajamiam na mokhoi yingliba miyeng se chummi na khoi lawbu ta bane na isum thamjara okay za yam phazaba very sharp opinion very sharp point hai tare ozagi date 14 day da center na akhugi mifam de lawra kadriba decision duna makhata na kai dorkani have je koi madu degi phasana adum lawbo yare sne koi zik issue oidiba free movement gi buffer zone gi lengak sembe gi thabak se tawrani masel lak pa yet khuding mak center na kana da tawba yaroi na fail awba yaroi na la akanda du gi stand dum lorok taragadi koina thajaba thamba yare otherwise loan sengak taba taragadi miyam na thajari ba hamu sigi posi da dum leigene heba wafam dum lei thank you so much jayam ngai jai ai ima dam lak chege ima hujik center na tawgi hedi dum yabai posi leire akoi gi guest state ki representative elected representative singi their roles is also very significant adubu center gi khutta su yam chaung leibagi mami sima posi ma leibendana hojike leadership khanbagi crisis ama kana oigani haibagi pot ama adagi di asomda mu yauba yai yade haibagi pot ama violence irang su kharak leiri aduga free movement gi buffer zone gi post loina mak su kharak leiri bandana puna mak silon yeng kanda policy ma natraga khoi gi decision ama swaida lawba ngamdabagi decide tawba ngamdabagi pot ama leiraba jala kamai thambiningi ba
Subla decision lobang daba decide tobang daba amta nateba loimak tawgedi yaba tawroina tawdabaneba ko center na tawgedi nahana mi ku phaba pot amta nateba khudimagse aduga khoi state na su kitang moigi voice se khoi gi khra strong oidaba haitare ko habadi tawraiba post gi directly khoi sarkar palinga da su thengna bang hongdaba de gi ngasi false ngata lakpaneba aduna masi punamakse aina haijaba dum hujisu dum hanjana haisini masi punamakse nang aina kano to gotam nate sidi laiminari ba fruit myam gi amasu mathau tai adugi sumatukta khwaidagi maru oibadi huji leiribe MLA singse leiribe nagagi atete leiridana ko si myam sigi unity oiraga thogdang ama chap manana khoigi ada center da directly wari shanaba mathau tai ba maramdi masagi sugi matang Michael na dum tham khradune ba aduna toreba alagi su sengna habada su na huji amna very important ohalese kanana masi strong ohaleno habda khoigi leiriba khoigi state ki sarkar amasung center na strong oibaneba mamang da su se 2005 te gi su se chatna re haire state da khoi 2008 te gi khoina state na yokshan bane haire natra madudai na 2022 box na karmaina control to lakke ba natra sumaina yamna su sigi pots yamna valuable ngasi oireis na karamba ground da gi noba madudi masana matam dugi ngai ba khoi kana sarkar pai ba myam duna mai take care do khara mai neglect chaba natraga mai manungi loje adu de khoi as a praja am khangjedre madu go myam dun to hambane du su seng na da matam du da sanagi ba su moi matham du da mai masen kano to khiba potu gi su seng na Michael madu gi su du gi member hai tare ko madu bok ta huji se madu kyam yamna hingam gi doino haba madu su count to ba mathau tai ba ngasi koina tholai ba su hai sidi ai gi chagum banaga su gi dum potlom da tholai ba ko ai nai jeise aduna masi puna makse ai na mai kena chalaga di thirba yaroi mai kena train hai se aduna maram oiraga ngasi pya laige le hello sarkar pange palo tobodabu strongly niti niyom mai law section se chap chana khoi kano ma to hon ba ma mathau dang ama lohon ba mathau tai ba madu lodring aduna in hai se matam du da su under sem moi sign tonari ba su dugi mai gi lei ba mai group organization dugi kaya to bono ha badu ma khoi history adum record ta lei report ni na tra Michael adum myam du de no huji ponam kam contributor river kam lei ba su ma cha pok ya pote ba su ma cha pok ya de maram du matam du to hi ba su do seng na ha da madu gi team du to wan adu de continue kamana sangdan du no ba atro en hai se seng na habada aigi ipaduna lebak ninga mera ma yawa medan ai su eta ko su yawa ya bana te ba adu gi poto du continue oraga su madu gi tonga ba maduna su simba mayam se khara khoina sincerely important oina thabak thorom se khara pangtho pe aduna madu to halakta ba ngasi di su hari ba posina manipur gi pan be gi style am lai gre lai river religion mayam se da su na very important center da su na ngamagum na chatpa do state da su ngam na gum na chatpa ma masi chathali ba sigi masi niyum da lo da yari bra habani da masi lo da ya de haba se akhoi gi lai ri ba khoi state gi MLA sing sina Delhi chatpa matam da masi chap chaba finally moi wari sana da ba male ba male haba me chewo handa ta su December 14 da na dromoi ko rubuda adu da su akhoi na dum haijaraga ina su dum leijaba ngasi akhoi na center na ngasi miyeng da khoi se communal crisis ne dum hairaga leire natra center na ding ngasi bok da khoi se communal crisis ne hairiba akhoi state le jariba prajar amasu MLA leaders in sinadi akhoi ngasi leiriba pose communal crisis na te atopa miran cha khara changaga foreign cookie military na na dum mami ju dum maike haine ko adu gum khara changaga na ngasi leiriba mayam sida khoi manipur kai na basin bani madu center na support option bani na khoi na di khoi gi state te yoga na du wakhal do le chenari ba adu tadi aina pa haini na ngasi leiriba MLA mayam du madu unaba matam da wai shanaba matam du da hoi moi directly high level gi du unaba phangde high level command ko bani de hairaga su amicha ama su santosh kara ke no unagi badi oi tawbadabu akhoi gi oiriba on ground gi se sir khoi gi akano home amsana di sumana hai boto akhoi gi adu nate huji oiriba se communal crisis suna nate communal gi oibadi loi yanare thadou chang
natra mai ke hai se exactly point to point do directly face to face wari sana ba mathau ta eba ko adu sana da na akhoi masen ya sano no nusino ro hara la aga si ora kan da akhoi leader gi so adu ai na hex mana hara ga di moi na de ai onda la na lawe ba ai na la na lobi ga nu ai na hajeri ba pochi di akhoi gi oi ba on ground field si gi wari se direct center du da thamaga face to face wari sana biu madu gi matung in ba khoi praja gi voice joction jar ka habne ba ai na hajeri di moi na si hara ga na MLA da chai ba ai MLA da chai da di ai leader du da chai da ai gi mi huro na thagat ki chai da di ai na kamai na mi sa chala ga unara ga wai sana phang du PB ro ba khoi appointment Michael Eikhoi me apun na chamina rage buli dize lai ba me amse moi na ngamdre ha ga du gi moi ama sinbiro ne khoi haina rage ba khoi tong na rage ba adu gi posu leite khoi na pharam deli chale taw phajan punchen bi lauje ge khongje ge ha so du su ja de unna ba su phang de tawri ba posi bo ba khoi se pura center na capture to bus da khoi state na support ama tawri ba khoi state le ba khoi gi leader sin sina adu na maram moi ga ngasi gi problem se so thopani so bla masi puna mak se aina ohen gi hata ra ga di ai gi khoi gi leiri ba khoi gi ji su leiri bi mi am se masi na exactly ain hai do handa gi lai ba 14 da moi guwahati ka we ha ba sida sigi point ji thambi yo ba adu gi clear do lak toi ne ba do tari kana no foreign cookie militant do ha ga ani mana ra ga thidok min ra ga Lucian Lori, not to make gain, I say. I do they do that? Not that a some state Yoragan, Adune, behind a quaggy points, a quaggy or able a sea crisis say exactly Carino Habama so quite late ba ko ngang ti chu ngale ga adu gi ne mai ngale am a khoi gi point to thamba ga chap chap face to ba matai ba center da madu gi wa ma da chala ga di seng na ba da prime minister or ge home minister or ge moi su constituency gi ma kha de leiri ne ba adu na parliament lei ne ba na tro khoi state ki su state ki member me am si gi ma kha de lei assembly leiri ne ba madu gi wa ma da chana pod ma sina ne ba khoi lebak singak to si india ngak to sine parliament ngak to ni state ngak to sine khoi assembly ngak to ne ba adu gi chana tha me am do khoina protocol do phajana season ga dam ne ba madu season ba ngam da dai ne ba moi su moi ada aning ba pa moi bu tau tau hai dana su ya ba thabak na te ba ami sa modi amam da di ma party BJP party ruling ni haraga su mai gi ngasi sele MP prime minister na chale ba mai gi lalak pa me am da ngasi di dum mai mathak ta bok ta dum ato pa national media da ga di dum problem me am ma thulai sine ba aduna Prime Minister ne haraga su hekta putong to ya pode mi gi samidhan gi wang ma da chalaga di ma su du gi follow dum la kane ba duna khoi gi su MLA tara do khoi na ga matam du da moi mathak ta moi gi privilege anything moi kai be gi moi punishment moi gi rule book ta su yaujara lei bani da tawi o no khoi chali du ne ba yaujara lei ne ba du follow to da du ne ba khoi so khoi matam du da lei ri bele mori ba me am du na ma khoi gi moi gi kano du na chairman du na kai du na tawraga phamaga kanda decision ga logo dam de ba tha taruk to moi da pire ne du matung du da tawrak ta ta ga di kari gum khara che do su thara ga moi mathak ta adu mai la ho ga dam ne ba adu am ta na tre ba khoi chana ina ra ga seng ha da khoi gi sarpe man da profession na dum hai ro khoi constituency se khang da MLA nga to oi ba du na ngasi khoi su wari ni ngasi thengna ge ha ta di nomoi ma khon ta dra ga su constituency sina mu thengna ro ne ba adu gi point to khoi na loba ngam dring ge khoi su upai su le le si so na phana law sunu praja na phana law do sunu leader si gi akhoi gi state ki leader center to khro center ma buk seng da ba moi to khro ai gi state ki leader sin sina ma buk seng ba ma thok ta ri le mo river remaining ai se tara du gi di tara le je khre le mo river me am sina unity oina mai tei pangan gi ge ra naga gi oira mai tei gi ge ra apun be gi sina unity lo pa matam da thabo khudi ma pang thok pa ngam ne ba aduna ta di subla ai di sob se ilei lei roin khali adum moi gi di center gi de khoi na su dum hana de gi me third ki lan si gi matung in khoi na haira lak pa moi di agenda ma khal ga mi hai ba potuni seng na hai ba da khoi manipur hai ba se taseng na Indiana dum British sarkar ki palingai matam de gi matang akhoi se dum khara critical oina dum hinga ba punsi ni na hojik di changa pa congress na palingai da su taw mi me am du ni ko ado hojina mu matam du da na moi na mu mai gi strategy hai tare moi gi chali bali che to khitang hong bai wani bharat ki di yeng bani na duna akhoi de unity oi ba du ga hojik di seng na de loi mak suspend le ne MLA nga ta oram ni na opposition su ngai re loi tawraga adu ga khoi gi party president khoi gi chema sarda mana di sauna ngang he pa mana Juji all political party ki lower state kan na hona gi habu mai makhuta su yamna right chawna lei ba Michael ko kai gi no abdi noi palaga gi du yeng ko ba Kashmir gi to ba matam da Modi Rahul pula phami ra all political party na tro decision lower ga ka no Pakistan da fight to ga to hi na tro ar mai to na khu state kan je ta di lai minute ba all political party se gi amung athuba matam da phami ra ga road map ama puthomi na ra ga thabak se ani mak ta gi focus ang ba praja su akoi loi lungsinal le no ji THADOU su chamare na nagagi su haram miduni aduna khoi myam se meitei pangal loi le minari myam sina
adu myam duna chak manaba stand ma thau yam tai ba akhoi da na manaba suya roi ba akhoi praja khang na manaba suya roi ba hari ba myam si gi party gi side gi ama MLA side gi ama praja gi side ma CSO side gi ama puna maksina apun bora kan da thaba ku ma pang mangam ni praja khata punjalu CSO punjalu ha ba duna di kaisu drama gi wari ne ba khwadi gi main important and logadabdi all political party ama sung huji lai biri MLA sing si moi gi am the very important responsibility ne do haije okay ma thank you so much imagi yam strong opinion aduga matam punamakta adum focal point on imana focus tawbasi akhoi gi center gi dai da lairaga su akhoi gi state sidagi hana akhoi gi lingzen manaba aduga akhoi gi punsin ba aduga all political parties singi lairiba mayam punamak sige akhoi gi furu kang sidagi hana akhoi sidagi hana root sidagi akhoi punsin ba akhoi amatu oiba si han lepase mathau tai habado ngasi su very strong point hai tare self opinion imagi thambi aduga ai aroi round gi no oza lak chaning mase oza hojik si akhoi the present rules impose tawgi ta sena constitutional crisis and law and order swag area se yeng kan thanjin gim nai tare koi sida manipur da violent kan kalling ai matam da adu maina taw gim ne duna hojik se PR matam da mayam gi opinion se la haning ba kangbu ama la halagan da koi katang subside tawrakadra ni irang si dugi post dum laiki adu no mai kamnam khona ba lepa ga su ngasi mak violent je khrama ki leide duga road map amadi puthok pangam dri ngasi gi PR government sin hai tare adu ngasi gi akhoi da Anouba government ama formation tawbasida formation tawbase huju papa delay tawribasida PR government gi rule si kamai thamini huja so ai matang sida constitutional crisis haibase governor na president of India da the ira kan sida constitutional crisis lebe gi maram duna article 356 to apply to kibane ba invoke to kiba promulgate to kibane ba adu governor gi report du e samak na khang da bani na RTI ate te de hang ge khalam ba nan de gi constitutional crisis du karino manipur kari constitutional crisis no se ina dum isa da dum hang je ba is it law and order breakdown law and order breakdown di moina tang mari manga da me de gi Article 355 chalai to re Unified Commander Chief Minister lo thok re adu to ra kan se de gi adum muina adum khang ko po ne 355 adu ti what is that constitutional crisis adu ne ba adu constitutional crisis do just ai personal gi wakhanda governor na state assembly say on the aid and advice of the cabinet article 174 clause 1 ki matungina January kunithoi da 2025 da Tamenglong gi state cabinet da decision law aga February that 10 se da 7th session of the 12th Manipur Legislative Assembly se kaino togani haina law akan se da January 24 2025 se da governor na order mathoeba so dum lai la kan sida business advisory board aduga sitting arrangement speaker na loi pangthok kare ba haying se 7 session gi horam dai sida ngasi mungdang sida chief minister se delhi dagi halaga party gi spokesperson national spokesperson manipur gi pravari sambit patrana luchinga ga MLA kun hen na changaga resign to tho kan sida hoi adu tora kan sida chief minister madu phamdu leitrabani na leader of the house leitrabani na house du kanana luchingani speaker mathanda pham aga ko ba yada bani na 7 session du resignation to accept to thokre leader of the house leitre cabinet na ko riba saman to riba mayam sing to null and void aina which was yet to be commenced haibado adu tokre ba so to the constitutional breakdown la ngamdre Anouba leader su khan ba ngamdre haina governor na president iba dagi maram na 13 February du da PR se lakpra ado oi tara di matam du chief minister du karigino just one day before the resign to ba center leader ga 4-5 hours unaw matung da to ki ba karigino mana matam chadana resign to ki ba haibese I want answer from him madagi ena paukhum pa me ba let him clarify to the people of Manipur
ma resign hek to badagi mantri su tat khare sarkar su loi tat khare ba it is not for him alone ma mathan de gi natte ba ei wa pothai hai ba natte ba entire superstructure du collapse oi khare ba ma hek tu badagi adu de gi chahi ama lakhre constitution na yada ba gi maram du na somehow hojik most likely Anouba government hai tare leader khalla ga dum to godo male si sida Eikhoi ai many intellectuals manipur praja ma na khoi na khang do ba se adudi yengo ba resign to we to halle national leader ma ga thar ga nabani chat ga resign to MLA mayam ko ga du da to hai leader se nang ki mahutta ama to gani adu da to ba su leite plan se yengo ba timing du ga phasna yenga kan sida adu gi ne ex former chief minister na karino moi ga center ga ta na hi ba or kari purpose no hai ba se marak sida hai du ne state legislative assembly do na su extend to ba yaroi su gi khut yawe hai na to hi ba gi do marak sida extend to thokre ima adu de khoi mayam yam lang de main program na khoi ya da do house na so resolution lo re extend to bi gnu hai re adu violate to khre hai ta re adu irang manung sida muna extend to thokre ba adudi government leitar adi adu yaro he adi Anouba government la kan sida su do muk khatla di dung ram to gadra kaino to ba pot mem se ying se ba is rule of law manipur da apply asing ba to bra to da bra adu amagi resign to han ba gi su mahut su thabi de mahut su ama hekta tom dik heri khan ba su khan bi de ko adu karino sanari ba pot se Eikhoi bhap tamin ba mathau tai ba in case hojing madu muka pusin lak patara di former CM du nang tokpa leite BJP nang muka oiro hai tara di what will be the response center government na or center maru in a BJP na karino wakhan se tolba pot mayam sing se Eikhoi yam na confusion stage ta le ba Eikhoi isagi thodi na te but responsible citizen amo in hangbai wane ko si mayam sing se so swai gi marak sida sigi suspension of operation lalhoba kambu na tohi ba pot mayam sing se manipur se adu de gine ba eina nahan e gi talk show kaino question du da political power legislative power aduga kaino executive power se MLA majority oiriba community wise da para di meite ni phu marak se da kunthra khatang pulaga regional party exemba nimit se da ching da leba MLA tara naga tara kaido bangam kem to bangam moi ba the day when meite came to unite together as one manipur se shanti halakani loire sine ba ei wakhan di adu de gine ba mizoram di BJP na kari to bangam bra congress na kari to bangam bra meghalaya kari to bangam bra Nagaland kari to bang kasi to bangam de ba sida su yingo national party oi bagi everything se national party hai gani ba ima SUJATA se yamna chen bane andak marak se to ba khuding mo se Eikhoi se national party ni na adu dagi dum ta gani ba means why should we depend on national kaino party why don't we have our own agenda Eikhoi gi isagi agenda le raga sini manipur gi future se haine Eikhoi to bangam dabra sigi ngamdre yare pare national party sinasu yare amato oina Eikhoi se sigi agenda core issue sida compromise wa su ya yaroi haina Eikhoi na thangat pangam rang si phawa sida if cookie is the problem if illegal immigrants is the problem issue laloba sing je no is a problem to address to ningai gi damak ta Eikhoi leader mayam na phajana conjai to khibra simayam ning se isa sa na hang se let's wake up siriba mayam ni chani chom siriba mayam se fagira free the shiva na teva si bhap ta na da bagi atai tai tung na smaya karimai control to gni habi se Eikhoi khangba ma thau tai habi se eina thamjaninge toriba government of India na hoji toriba deal toriba pot se yam sol leba egi mit yeng da de yam thi sol in the sense atai tai singi Pakistan ki deal to ba atai tai deal to ba economic power da fort oiraba atai yam na super power oi hairba su manipur gi si sida moigi toriba dealing crisis handling se yamna weak oyeba so hoji toriba pot se lalhoba kuki zomi margi lalhoba ga government of India punsin laga kaino to ba mayam sing se sig mayam sing nexus mayam sing se kat kayam yamna moi benefit phangba da ge sin ne ba is it really benefiting them India government gi geopolitics the benefit kayam phangba da ge ba si sida moi papu gani ba Eikhoi mayam 3 million population mayam fundamental rights right to life ko freedom to manghal lagas maina thambi ba se the day will come time will come
karma na adum pauhum piganiba so swai ki matang sida aina thamjaningba point di last point se cookie kanara karam basi cookie no body sana ba yaba kanara sana da ba yaba kanara ekhoi thidok se ba problem se cookie ne ba cookie yaw ba khuding mak se problem ne ba sigi cookie se kanara hai se ekhoi manipur da karam basi no haina ekhoi mase ni lomi mase na thidoga adu kamaina thing na gani hai se ekhoi thidok thangai phau se yamna problem adum thing na ki na sina aroi ba so I want to appeal the people of Manipur, let us try to understand the crisis. Let us come to unite together. The day when we come to unite together, no force or not can destroy us. No geopolitics, no politics, nothing can destroy us. Maram di ekhoi Iran gi maram oiduna ekhoi na hana dagi India ga punba dagi 1940s dagi ngasi phau da Iran masen jati masen khatnaba hatnaba mayam singsina ekhoi victim oi malleba so future of Manipur se aina ying akan sidadi yamna thi wareba maram amabadi handaki lan gi maram oiduna meitei as a community ama oina laibak phaba amabadi chingdadi popi thaba di chatreba dubudi khetang meitei community di khetang laibak phae atei dadi khangde but at least hojik ching ka ba yada bani maram oiduna hanadi meitei macha sing su yamna popi thaba chatlamme ba adu mayam budi handakdi kan hore ba moi mayam budi adu kharadi fortunate oye hai ta laibak phae but in the long run chingi economy su yamna wangkre living standards su cost escalation yamna wangkre adu gi maram duna Delhi ga Manipur gi living standards adum matik wangkre adu paisa darkar leirabani na kari toba tai poppy or drugs or any black business that koi changba tae ba so to bring down all these things we need collective efforts ei domain thamjage okay sir thank you so much am ngai je aroi begi sei aroi barang gi de ima da lak se ge ima ten tak nai ma hujik se lai ri post se da taramari gi kauriba akoi gi renew talk sai tare between akoi central leader and central leader ga VGP gi MLA singa kauriba sidais da koi latest oina kauriba handaki renew talks dai da hujik lai diba akoi mang da changchen bangam daba kem ta progress lai daba kem ta move forward to bangam daba group sing na amta agree to bangam daba puthorei ba condition amaga yana daba sigumba political gi deadlock hai tare masi se thugai ra kanda anouba mayonam da lakani ka habegi mami ubra haidi hojik se PR government sisu magi yam ten ba matam se da kanoma decision ama lobagi matam di oi bendana kari expect to bima ado lakadaba la oidaba adu de khoisu haibangam de di ko maramdi masi phatam yamaga dum khoina khaluba khoina khan tawruba khudim se dum kanu sore lakpani na ko mena heng adu lahan banatraga lahan daba habase chatkadaba sanagadaba wari mayam duna ko maduduna asengba agenda pung numi hunni bu changera mani bu changera ko matam do longnaraga mini manga tara ka phaminaraga pung khayam phamina pung ama phaminaraga solution di por oeba loi mak tu gi tawreiba haukiba tawba khodi mak se loi ma understanding ama tawminaba mathau tai ba center ama sung state ka ko maramdi ani maksigi kitang aina sun media da kai da yeng bada ko kitang mabani gi kano se gap kitang leiba male ba ko gi reports koi leiba on ground do ore isi ga to ore isi ga ko ado ain han ko na da sun directly hai bani nang chap chap report se pi ba ngam da bra ana dum su hang bane ba mana di pi hara ga su ko pi ra ga su to re ba pot se de di ko na dum reasonable oi de se de ko na dum khang ya da na ko ado masina maram oi ra ga handa ki matang se de di last and final oi bina pia leba kandana kamai tauki masaka to ngadana kamai tawi khoide oireba posina sini akoina tawbana sini haiba pot hobodegi wari li da biya roiba adu matung inba madai du lepminna ba firep to center na madu da state ki mateng pang katra na tra pangoidra haiba pot ma finalize tongnaraga moina adu gi pot khangna moi victimize akodi sanare di khange tabu face to face ki direct ama su darka oibani na madai du da point khudimak to thamaga maduda kari center na kari decide to ge haba potugi matung ina khoi gi lawmin na baduna moi phagani khali resolve to thu osu natra maduregi amabu orasu india da tilaga manipur haba pik khabar lam amada
ngasi bok da chahi ani ohum phana sumaina tohon ba habase masi tobom thok to pot ne ba adubu tohon khre lambi myam amagi matung in center na pamje ba pot ko adubu tohon laga su hemal le haba pot ama maram di moina tilura banina moina party masen du oirura banina moigi yam chawba responsibility im di oeba aduna moina hayang aina hajaga dabadi leiri ba MLA myam se tungi khalaga moisu tungi khandoi ne ba handak se ko tungi khalaga acheng ba directly wai sana thopiu aseng ba pot puthopiu sina sini su soiru ba duna soiru ba gi pot to dum aseng ba maram dai se moi se sung khan ba da moina resign to bangam da ba khoi gi BJP de yaw khar loi capture to la thammi se thambam di thokte ba ina dum hanjana hai lai khiba kejriwal hoi ma bot ka da ba du di paw masal power mani power gi matung in orangani mana matam du thengi ba jail lai raga su bel thorok tana dum matung thola ga mai gi dum masai gi oiba oju dum tawri sini tana ko aduna yamna dhabla aina sum ta jabada moi BJP hai ba moi team se khatang threat ti khara kal le hai bam jidam ta ed ka yam haine hai ba Michael kham ba ko aduna ed fana laksanu khoi no bu chumna tawra ni natro mai ke aina se changjarak sano ba tharak sano ba rang da sumam ta bene ji tawri duni dana mai fine pura thoi tu da ka wa modi jam misati nupi mana thengnarim ne ba bai aduna maram da subla modu gumba power no season haningi aduna kiba oraga su kidaba manung mapan nairaga ne haijari se aduna aina to buna aina phangbani soirubadu punishment masana phangje tabni madu puna mangna praja loima smaina kano da leyu habadi wana leyu habadi yade maram de khodi leader oin thaga khibani natra boy khoi myam se protection oin to biu khopiu hai khibani na aduna bulak finally moina decide amada ka wai moi ani sig maron chumna dingei di manipur da kaidong nung da su kano to bonga moi khoi gi stand aina hajaga da ba khoi yungi poti yum na solve to gadabani hoi mapana pangapa pangang to another way ni natra aduna madu jo chap chaba aidi se na moi BJP khakta ga su to haning de adum leiri be MLA myam sida bulo khoi BJP khakta ki ko pele haraga blok oina ga dum appointment am piu ka na pulo ka to haning ba adu bu ngam gi sakti se leite mabu chen phana dira kai dong nei no khang de do yam bu situation ni phagi sana bi no haiba pose last oina hai de okay ma thank you so much yam phazaba wa for me ma imana thambi hauzik leiriba post saida before 13 February ki mamang stage da government am semgadra semoidra have gamna uncertain oiba port sina ta ibasi serious political deadlock ama gi it's a reflection of serious political deadlock in the state sigi possible laire aduna wari sanaraga aikoi gi yana da ba masem si ya sinanak ba ndagi through dialogue mistrusting se muthatpa aduga phazaba sigumba process amna changsila akanda before 13 February sidai akoi gi state aside am democratic governance am ka uphold to bangam dori bra haibesi ga chobo wahang amani aduna koi 14 February sidagi lakpaduna akoi aduda lakpa ingit madudagi lakpa sanara matung tholakpa potuna akoi kari no haiba khatang di akoi khangba ngamani maram di kai no hai kana PR ki mamang ki de semhau dragadi PR se extend to duni matam se leitre bandana kai gumba something has to be ngas decide decision am di lawda ba yadra bandana aduna 14 gi sidai da Guwahati da punba infam saida kari decision lawrakpano aduga kari akoi kangthora kuna habdugi matungina the democratic governance ama uphold to bangam duribra natre hairaga hana hamu adum akoi gi mayam gi langtakna ba sigi sedum akoi je dum indel luphalakana dum sine ingak to holakana dum confusion se sum thamdure haibagi wahang dum de akoi tarik 13 gi saide ge akoi ngaminersi so with this not ngasi ke koi dialogue program si matang asi tension jere koi gi tharomasi bu saruk ya biduna mapung fan bikiba kogi ngasi gi kai kumna jere panelist ahumok ima sujata ozamai bonamdi ozamai kelbu mukasona thakat fongluk jeri hayeng sulam dam se thoi betongan tongan bai su sing matang da nei na janam gi tanja do koi gi dialogue forum na buduna lakje ge mi yam sung soi soi dana mideng tabiu pumna mopo mukahna kurumse Football bu thawai haksang yauna pamliba mi singidamakta yamna nungairaba paw ama puduna lakchari madudi first CPC trophy 9A side state level open football tournament ama lagliba kunjali sing aniga kunga taruki January ki tarik taragani pandagi hauduna Chingya People's Club Yaripo Ningthaunai Chingya Lekai na sinduna Ningthaunai playground da pangthoklagani tournament asi form ngasi maktagi fangbiragani Tournament asigi pricing di winner prize ta ₹1 lakh with trophy, runners up ta ₹70,000 with trophy, best discipline da ₹7,000 with trophy, best goalkeeper da ₹5,000 with trophy, top scorer da ₹5,000 with trophy,
Best Player da rupees 5,000 with trophy asina chingbani. Registration fee na sumbetagi rupees 7,000 khaktamak oigani. Form 1,000 bagi aroiba matam lakliba January ki tarik taragani thoida oigani. Manager meeting na January ki tarik taraga mangada oigani. Akupa marol gidamakta pizariba contact number sing asida pau fawbirau. Contact number sing adudi 8837447610 natraga 8787882150 amadi 60093969994. रियाद की प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स की हांगबा फमसिंग कौरी अहानबा राउंड की इंटरव्यू नवंबर की तांग मरीदा पांगथोकचगनी यामद्रबदा चही अमा एक्सपीरियंस लेबा ओइगदबनी एक्सपीरियंस लेतबा मियोइसिंगी ओइनदी रिसेंटली वर्क तौबा हुजिक हुजिक थबक तौबा मियोइसिंगना अप्लाई तौबा यागनी एकोमोडेशन अमसुंग ट्रांसपोर्टेशन खुदिमक फ्री ओइजगनी माइगी थाकना बेसी नर्सिंग लोइबा नत्रगना पोस्ट बेसिक बेसी नर्सिंग JNM नत्रगना डिप्लोमा इन नर्सिंग लोइबा ओइगदबनी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रादगिना लाख अमगा लिसिंग कुन फावा ओइगनी अकुपा मरोल गिदमक 9366230077 नत्रगना 7005273217 दा कांटेक्ट तौबिरउ नत्रगना ऐखोइ की ऑफिस स्पार्कल एजुकेशनल सर्विस नॉर्थ ईस्ट विंडो TV बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड लेंसिनबिरउ हक्चांग फन थमगे हायरबदी इरमद मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरब हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुनहेनबदा अना लायेंबगी खुदोंचाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा ऐखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग यावना लायेंजरी अदुना स्टेट वांगदा अमुक करिगी चटलुगनी ऐखोइगी मणिपुरदसु होगिक्ति अवांग थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु ऐखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायेंग पतापियुमपम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल where hope meets compassion अकुपमरोल गिदमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबईसोई इम्फाल ईस्ट लेंसिन बिरउ नत्रगा ऐखोइगी फोन नंबर 6909390666 दा कॉल तौबिरउ रियाद की प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स की हांगबा फमसिंग कौरी अहानबा राउंड की इंटरव्यू नवंबर की तांग मरीदा पांगथोकचगनी यामद्रबदा चही नर्स सिंगिदमक अचौबा अपॉर्चुनिटी अमा पुदुना लाक्चरी मदुदी हौजिक मलेशियाना इंडियन नर्स सिंगी ओइबा खुदोंग चाबा पीनबगिदमक मिटियंग चंगलकली वेसी नर्सिंग लोइरबा चही अहुमदगी तादना एक्सपीरियंस लेरबा मियोइसिंगना खुदोंग चाबा असि लौबिहो खुदोंग चाबा अदुदी थागी ओइवा सैलरी 1 लाख ओवरटाइम इंसेंटिव फ्री एकोमोडेशन टिकेटिंग अमसुंग लोंग टर्म वीजा असिना चिंबा खुदोंग चाबा सिंग असि फंगबिगनी अकुपा मरोल गिदमक मखादा पिजरिबा 7005273217 नत्रगा 7005063196 दा कांटेक्ट तौबिरउ नत्रगा ऐखोइगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो TV बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड लेंसिनबिरउ फुटबॉल बु थवाई हक्सांग यावना पामलिबा मियोइसिंगिदमक्ता यामना नुंगाइरबा पाव अमा पुदुना लाक्चरी मदुदी फर्स्ट CPC ट्रॉफी 9A साइड स्टेट लेवल ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट अमा लावलिबा कुमजा लिसिंग अनिगा कुनगा तरुकी जनवरी की तारीख तरागा निपानदगी हौदुना चिंया पीपल्स क्लब यारिपोक निंगथौनाई चिंया लेकाइना सिंदुना निंगथौनाई प्लेग्राउंड दा पांगथोकलगनी टूर्नामेंट असि फोंग ngasi मक्तगी फंगबिरगनी टूर्नामेंट असगी प्राइसिंग दी विनर प्राइज ता ₹1 लाख विथ ट्रॉफी रनर्स अप ता ₹70,000 विथ ट्रॉफी बेस्ट डिसिप्लिन दा ₹7,000 विथ ट्रॉफी बेस्ट गोलकीपर दा ₹5,000 विथ ट्रॉफी टॉप स्कोरर दा ₹5,000 विथ ट्रॉफी बेस्ट प्लेयर दा ₹5,000 विथ ट्रॉफी असिना चिंगबनी registration fee na sumbetagi ₹7,000 khaktamak oigani form 1,000 bagi aroiba matam lakliba January ki tarik taragani thoida oigani manager meeting na January ki tarik taraga manga da oigani akupa marol gidamakta pizariba contact number sing asida